Tini oro Manu Twimao ko phiyokjakha obo BMMSY ni scheme ni anda ko oro khai manda phika chini ko district ni deputy director fisheries scheme tai fisheries ni ko SF tai ko officials rok chini honorable MDC tongo vice chairman tongo obo biodiversity ecological impact financial impact obno jottono wan subino tini oro fingerling 50,000 kison jakha tai norok ni media ni through tai ang kaisa sanai public awareness bihetu tini obo public awareness kam onko fingerlings yakharjak mani program ba chini tuyo je bisri mani bithi ruwi je nijeni sakni bagi wan subi je arom lai mani aboro bondo khainang thung current bai jara arom nai rok borok bo bondo khainang thung karon abo chini ecosystem o inko khlayo chini ecosystem damage